Yesu ashimwe. Turashimira Imana ko yaduhamagaye dukuye hirya no hino. Paulo niwe yanditse avuga ngo Imana arikorera muri twebwe mu mitima yacu ikaduha gukora no gukunda ibirihimbara. Yesu ashimwe. Aha rero mwana yuko uyu munsi turi korale y'abagabo kandi nitwari kuba mutabona bajya bari hajya inyuma sibyo none yo gituma twabitije kuko n'abafasha bacu nibo batugize abagabo sibyo. Korale y'abagabo ntiyari kuboneka bajya batahari. Nimutangare rero mbega ko harimo abadamu kandi ari korale y'abagabo nabo nyene turi bamwe. Yesu nashimwe cyane. None rero nta yindi mpamvu duhagaritse natwe ngaha no gushimira Imana ko yabanye natwe umwaka wose. Ni iby'ukuri umwe yavuze ngo ngenda mvivura ni byinshi yadukoreye twese ntitwobimarira ngaha. Aha twofashe umwanya umuryango wose mwese akazana n'umuryango umudamu n'abana bagahagarara imbere y'ishengero ariko ngaha mwana ukuntu twabigendeje neza ko by'ukuri twarasubije amaso inyuma dusanga uhoraho yadukoreye ibikomeye natwe turanezerewe. None rero nta yindi mpamvu tumwe duhagarara kwari gushima Imana nk'uko abarongozi babidusabye natwe twarakubise inzu bifuzi turavugana n'abatambukanyi bacu Mana ikidushoboza kugura amafera beto ya witi 40. Aha naho umuntu twazana ya twaduze amafera beto ashika ku 40. Yesu nabahezagire. None rero tugira duce tubirangiza mu ndirimbo Mana yaduhezagije kugira ngo bishishikare kugenda neza. Yesu abahezagire.